niċċarċar ma' wiċċi fil-ħodu u jitħallat ma' dmu'i ħosbin. B'xugaman aktar nislo ħajnejja, brexa bart jien nivvjaġġa fi żmien. Nisma' jola lukket ħabta u sabta, bija jżiel b'subaħa rexxin u jlaqlaq li messaġġi oskuri, f'bir iskiken nindifnu ħajjin. Nitkellem waħdi ġabni u n-nies kull ħaġa miss, immur quddiem u lura u intenni numri biss. Qed niktiblek b'subajja jirtodu, b'versi mċabsa blinka ta' dem, għax kuraġġ ma rabbejt f'da żmien kollu u nurik kemm kilt ħobs mimli sem. Ħodon wart se nofrilek minn qalbi u nitolbok biex tħobbni kif jien, hu f'idejk ix-xewq kollu li